Zdravo, ja sam Marija i htjela bih s vama da podelim svoje iskustvo sa vaskulo preparatom. U nekom vremenskom periodu, 2017. tačnije, imala sam svoj neki problem zdravstveni zbog kojih sam morala pijem beta blokatore zbog aritmije i tahikardija i jedan od nuspojava tih beta blokatora je i pojava Raynaudovog sindroma. To je jedan redak sindrom koji izaziva grčenje perifernih krvnih sudova. I tako kada je hladno napolju, ruke i noge postaju modre ili čak bele, znači prsti postaju skroz beli, prestaje cirkulacija zbog grčenja krvnih sudova. I leka za to su mi rekli da nema i da je jedini način da se preselim u tople krajeve. Do momenta dok nisam se upoznala sa ovim preparatom, kada sam počela, do sad sam popila 2 ture i moje iskustva su takva da mi je mnogo lakše da prezimim zimu, kao ovo sada, da mi se više ne javljaju te modre ruke, da mogu da normalno funkcionišem, da mogu normalno da hodam napolju i da budem na niskim temperaturama, što je ranije bilo prosto nemoguće. Morala sam svuda da idem kolima, nisam mogla da se izlažem nekim dužim vremenskom periodu, dužu 10 minuta, nisam mogla da budem napolju kad je temperatura ispod 5 stepeni, na primjer, ili tako nešto. Tako da je život moj postao zaista bolji, kvalitetniji i gledat ću da koliko god bude mogla često sebi da priuštim, da koristim ovaj aparat, da ga koristim, nadam se, često. Da, a kaži mi, ti si prvi put pila, čini mi se pre godinu dana, je li tako? Pre 2 godine, Aha, pre 2 znači godine. sad već je ova 3. zima, kako u stvari uživam u zimskim radostima. Tako da... Znači to kad si pila prvi put pre 2 godine... To je bilo pred zimu, onu 2023. I tad odmah sam i primetila neko poboljšanje. Pa ne poboljšanje, mislim, naravno poboljšanje, čim sam mogla da tolerišem takve temperature napolju. Znači, mogla sam da ostavim napolju duže od 10 minuta. Kako god se obukla, ranije je bilo to prosto nemoguće. Znači, ja sam morala da strogo koristim kola, da idem negde na posao. Da, a kaži mi, to sa tim, znači, prestala si da imaš to posle prve te ture koju si popila, prestala si da imaš te modre ruke i noge, tako, ali si i dalje imala te kao da ti pobeli ili kako je to bilo? Pa, posle prve ture sam počela da podnosim prvo hladnoću i prestali su te mreža, to tako izgleda kao mreža na rukama, bordo, mislim, pa nekad bude i sramota, ljudi me pitaju kakve su ti to ruke, ja nešto zavlačim rukave i tako dalje. To je prestalo posle prve ture. I ublažili su se ti simptomi kada je jako hladno da prosto neki prsti postanu totalno beli. Znači, i na nogama i na rukama. Često mi se dešavalo kad skinem cipele da su mi prsti na nogama potpuno beli i da prosto moram da vodim da i potopim u vrelu vodu da bi se ti krvni sudovi... A leti kako ti je bilo? A leti... Zbog opet tog Raynaudova krvni sudovi su se širili i onda budu jarko crveni i natečene mi budu i noge i ruke i onda je bilo grozno, mislim, hodati u cipelama, na primjer. Tako da, eto, to se dosta saniralo, tako da sad mogu leti nosim recimo baletanke, a ranije sam strogo morala da idem u sandalama kada su jake vrućine zbog tih otoka koje prosto nije... I ti si faktički ponovo si popila ove godine negde pre 2 meseca, koliko ima? Ne, izvini, 2024. si popila. 24. da. U jesen. Ja mislim da je to bilo proleće i sad planiram da uzmem još, pred ovu zimu još malo da se ojačam. I to znači kad si popila tu drugu turu, tebi onda skroz povuklo to? Skoro su se simptomi povukli, ponekad sad malo da mi zacrvene ruke, ali to
daleko od toga. Kad izmenim, znači kad izađem iz hladnog u toplo, pa malo kad krenu da se opuštaju, da se malo zašrvene, ali to ne liči. Da, inače mi smo prvi put čuli za taj sindrom kad si se ti javila, tako da... Pa ima ljudi, ima, da, sa Raynaudovim sindromom, mislim, i to je, eto, preporuka lekare, preselite se u toplije krajeve, ali evo, našli smo još neki aparat, možete da živite i u hladnim krajevima. Da, važe, ništa, hvala ti puno što si podelila svoje iskustvo sa nekim budućim korisnicima Vaskula. Hvala vama na Vaskulu.